Hello guys, nizere ko umeze neza udukurikiye uri impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abaperezida 10 batinyitse cyane hano ku isi, yaba mu bihugu byabo bayoboye ndetse no hanze yabyo, mu magambo bavuga cyangwa se mu byo bakora. Mbere yuko dutangira, niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube, ndagusaba kanda subscribe, ugakora share ndetse na comment. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nyita Ndigi nk'ibisanzwe. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turahasanga Bafia Diome Faye. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cya Senegal. Ku mwanya wa 9 turahasanga Ibrahim Traoré. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cya Burkina Faso. Ku mwanya wa 8 turahasanga Paul Kagame. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga Bashar al-Assad. Uyu ni perezida w'igihugu cya Syria. Ku mwanya wa 6 turahasanga Yoon Suk Yeol. Uyu ni perezida wa Korea y'Epfo. Ku mwanya wa 5 turahasanga Ibrahim Raisi. Uyu ni perezida w'igihugu cya Iran. Ku mwanya wa 4 turahasanga Xi Jinping. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa 3 turahasanga Emmanuel Macron. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cy'Ubufaransa. Ku mwanya wa 2 turahasanga Donald Trump. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cya Amerika. Ku mwanya wa 1 turahasanga Vladimir Putin. Uyu ni perezida w'uyobora igihugu cy'Uburusiya. Nk'uko wabyumvise cyangwa wabyiboneye, uru ni urutonde rw'abaperezida 10 batinyitse hano ku isi, yaba mu byo bakora, mu byo bavuga, yaba mu bihugu byabo ndetse no hanze yabo. Ndagushimiye aho twabanye, uri kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe. Ndagusaba kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube, ugakora share ndetse na comment.